ibihe byiza nshuti bakunzi ba Darwin Sports Zone, nizere ko mumeze neza, nizere ko ibyo murakora byose bya munsi bigenda neza cyane. Kabanze rero mu gitondo cyo kuwa gatatu ngiye kugenda nkugeza amakuru y'imikino bayaraye yiriwe ndetse aramutse ku mugane burayi, dore ko abari byinshi cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ari amakuru aharinda kubira ko ikipe APR iraza kuba ikina rwose ku mugoroba, iraza kuba ikina umukino w'ikiranane ku munsi wa kabiri wa shampiyona. Ikipe ya APR iraza kuba ikinamo n'ikipe ya Bugesera FC rwose kuri stade Pele Stadium, ndetse n'andi makuru menshi cyane aza kukoza mu ikipe ya Sono de Ghana. Zimbwira ngo mu ikipe ya Sono de Ghana zarakanyamuneza gahari, byumwiye ko rwose ari akanyamuneza, ndavuga ngo akanyamuneza n'ibyishimo byinshi cyane bafite biri guterwa n'iki. Ngende nkubwira ko ikipe ya Sono de Ghana ku mugoroba yakoze amateka kabisa, ndetse nkubwire yuko uwo bita Bukayo Saka nyuma yuko yabaye man of the match ku mugoroba, ndaza kugira nkubwira byinshi cyane yagiye atangaza. Nibagiwe uwo bita Gabriel Magalhaes agaragaye rwose mu bushotoranyi bukomeye cyane, ashotora umugabo ukomeye cyane, baza kugenda umenya ngo ninde. Ndetse by'umwihariko nerekeze mu ikipe ya Manchester City, nkubwire ko ikipe ya Manchester City ibintu byose n'ububihe n'amakashi kabisa, nako bamerewe nabi cyane, dore ko amaze imikino igera kuri 6 kabisa batazi icyitwa amanota 3. Ese mu ikipe ya Manchester City n'iki kimo kirabamo? Ese umutoza Pep Guardiola n'icyo yabivuga, dore ko yikoje mu cyo yita press conference aho maze ibibazo byinshi cyane, ijambo rimwe gusa itayisohokera muri press conference, ndetse n'andi makuru menshi cyane ari mu ikipe zigiye zitandukanye zanyu. Abari mu ikipe ya Real Madrid iraza ko yakira ikipe ya Liverpool the Cox hari Santiago Bernabeu, ndetse n'andi makuru menshi cyane amaragenda avugwa ku mugane burayi, ndaza kugenda nyagaruka. Ariko by'umwihariko mu ikipe ya Sono de Ghana zarimo amakuru menshi cyane ntuze kugenda ucika, dore ko ngiye kugenda nyakugezaho mubwira rwose ngo nibiki byiriwe, nibiki byaraye, ndetse nibiki biramutse rwose muri iki gitondo cyo kuwa gatatu, dore ko abari byinshi cyane tuba tugomba kugera tuganira. Nkubwira ngo rero nyemerera nimba uri mushyashya kuri channel yacu, genda ukanda subscription, like, share na comment kabisa, kandi nimba dusanga mwe andika comment, like, share kugira ngo dukomeze kugenda twiganira mu biganiro bya munsi. Kandi rwose nimba wagize ubutwari bwo gufungura video, nyeka ko rwose ko wagenda ukanda subscription, dore ko ari amasegonda make, segonda ari ukanda subscription kabisa, biba gukanda kunzogera kugira ngo tujye twibanira, dore ko tunafite impamvu nyinshi mu mwaka, dufite projet nyinshi tugomba kugenda turangizanya, no tukazagira ibindi dusetinga mu mwaka utaha, tukagenda enjoyinga kabisa, enjoyinga. Babwira ngo rero komeza ukande subscription, like, share na comment nk'ibisanzwe, ubundi kugira ngo uyandikishe mu muryango mugari, kuko dufite intego yo kuzuza abantu 2000 muri no mwaka kabisa, ubundi tugategereza ibindi bizaza nyuma. Ariko twanje gukanda umukande kabisa, mugende munere inkunga kugira ngo tujye twibanira kabisa, mbageza amakuru y'imikino menshi cyane aryoshye mu makipe mukunda ndetse n'abakinnyi mukunda, ngenda mbagezaho byinshi cyane kabisa. Mbabwira ngo rero reka mfata akaruhuko gato, ngende nsoma kutuzi nawe ugende ubitekerezaho, kandi subscription, like, share na comment kabisa, unakomeza kwikonsantra kugira ngo ugende unyumva 5 kuri 5 witegura kumva byinshi cyane mba ngufite dire ko mba ngufite byinshi cyane. Rero ubona ko ngiye kugenda mbikugezaho rero ndatangiye ati Darwin wereye, nanjye nkubwire ngo mereye mu kinyamakuru bakitsa Sport News cyatubwira ko umutoza wa Manchester City bikomeje kugorana nyuma ko rwose amaze imikino igera kuri 6 adatsinda kabisa, dore ko rwose no ku mugoroba yuzaga umukino wa gatandatu anganya ibitego 3-3 avuye inyuma, ikibazo banamuva inyuma rwose bakamutsinda, dore ko haba ari ku ikipe ikomeye cyane ya Brighton yarayitsinze iramwishyura iranamutsinda, ndetse ikipe ya Bournemouth byagenze uko, ikipe ya Sporting byagenze uko, ayitsinda igitego barayishyura, ndetse ku mugoroba yatsindaga ibitego 3 ku minota 75 rwose barayishyura ibitego barayipangurura, biba rwose ari amurogo. Ikipe ya Feyenoord mu byanganya ibitego 3-3. umutoza yakomeje kugenda agorwa no kugenda atsinda. Ni umutoza rero twabonye mu minsi ishize rwose agenda asinya amasezerano y'imyaka igera kuri 2. Ngiye mubaza rwose ikintu kimwe kiramutera intsinzi, ese arabibona gute? Ese Manchester City imeze bite? Aragenda avuga ati ngiye ubu tuvugana nta kintu ufite cyo kuvuga, amagambo yashize ivuga kabisa, nyoko ndimo ndagenda ngari kwa bitigeze mu mateka yanjye, ikintu gisigaye no kugenda nihiga giye ubwanjye cyangwa kwibabaza. Agenda yirya ibyaro, dore ko yagenda agatsindwa ibitego, yagendaga yirya inzara, marageza kugenda mubibona ku mafoto, na amaraso masa mu mutwe ku munwa yikubitaguye kabisa, ngari marihiga ari kumva rwose ngatakibara nyuma yuko yagendaga yongera amasezerano mu ikipe ya Manchester City y'imyaka 2, ariko ubona ko bitamera agenda abimugende ekira neza. Ese ikibazo ni Pep Guardiola cyangwa n'abakinnyi afite, rego rwose abanza gutsinda
gutsinda bakamwishyura. Wakibaza rero ikijyanye n'imidefandire mu izamu ese bimeze bite? Ikipe ya Manchester City rwose itorohewe n'aka na gatoya. Reka mve ku ikipe ya Manchester City nikoze mu kinyamakuru cyitwa Plate Goal kabisa kiratubwira ko ikipe ya Liverpool ko kusigo yifuza umugabo ukomeye bita Federico Valverde kuva mu ikipe ya Real Madrid ngo bazi amusinyishe no midfielder hatari ngase rero nga abe yagenda afasha ikipe ya Liverpool de Coxin katujye turebe uko bizagenda bigenda n'ibiyemo yagenda bivuga nako kandi nikoze mu kinyamakuru cyitwa Toto Sport kiratubwira ko ikipe ya Liverpool de Coxin babonye umwana rwose ukina mu ikipe ya AS Roma awitari na Thomas Rini kabisa gashakuza agasimbura bita Harrison Becker umuzamu hatari ukina ikipe ikomeye cyane yahara rwose mu gihugu icya Abataliyani bakabayita AS Roma katujye turebe uko tuzagenda tubibara tubona uko bizagenda bigenda kuko turikesha ikinyamakuru Toto Sports kabisa rikomereza ku kinyamakuru cyitwa Mundo Deportivo kiratubwira ko wabita Mohamed Salah Ghali umunya Egyptian King aramakuru rwose amusora mu ikipe ya Liverpool de Coxin doko rwose mu mwaka utarasoza amasezerano muri Samitaha biravuga ko rwose ikipe ya Liverpool de Coxin tigeze imwegera ngo imuvugishe ku yandi masezerano mbere ko ari umunya Egypt ufite imyaka 33 biravuga ko rwose azagenda asohoka mu ikipe ya Liverpool de Coxin ngo turikesha ikinyamakuru cyitwa Mundo Deportivo kandi iratubwira ko rwose bita Pedri umunya Espanya ikindi ikipe ya FC Barcelona ngo biravuga ko rwose agiye kongera amasezerano y'imyaka 6 akazageza mu mwaka wa 2030 deko rwose ikipe ya FC Barcelona imubonamo rwose umediateur hatari wagenda afasha ikipe ya FC Barcelona deko ngo bakomeje kugirana ibihe byiza umugore watwanabaraga ikipe ya FC Barcelona inyagiraga ikipe bita Brest ibitego bigira kuri 3 kabisa nako bari bameze neza cyane ariko umunyapolonye yagenda yigaragaza mu Robert Lewandowski kagiye tuwe ko bizagenda bigenda reka nikoze mu cyama kuri cyitwa Sky Sport kiratubwira ko ikipe ikomeye cyane ya Manchester United ngo yifuza ko yasinyisha umugabo ukomeye cyane w'umunyamaroc bamwita Omar Mouch kuri miliyoni 60 z'amayero kabisa bagenda babera umukinnyi mwiza cyane reka tuye turebe ko bizagenda kandi nikoza mu cyo bita Fikajes kiratubwira ko uwo bitsa Rodri Hernandez Cascante ngubwo yajyaga mu mvune ngo mu ikipe ya Manchester City ko baragenda bamererwa nabi cyane bakubitwa bibi cyane ngo arifuza ko basinyisha umugabo ukomeye cyane bita Adam Watson kabisa kugira ngo agende abafasha kugenda bakavaringa icyuho cya Rodri Hernandez Cascante deko ikipe ya Manchester City rwose iragenda ihura n'ibibazo bikomeye cyane nyuma yuko bita Rodri Hernandez Cascante bishimangira yuko atagendaga rwose aboneka ku mikino itandukanye ikipe igasufura bikomeye cyane ubona ko ngo no umugabo warufitiye byinshi cyane amaze mu ikipe ikomeye cyane ya hariya ya Manchester City the Citizen bameze neza cyane kabisa ndahita nikoza mu kinyamakuru bakita Court Offside kiratubwira ko bita Bryan Mbeumo umunyamaroc ukina ikipe ya Brentford garifuzwa n'ikipe ya Arsenal de Gunners bakagenda bamusinyisha nk'umustriker atari umugabo rwose ukina afite imyaka 27 akina ikipe ya Brentford the Bees kabisa anako nkora mu kinyamakuru cyitwa Plate Goal cyatubwira ko ikipe ya Real Madrid ikipe ya Manchester United ngo bifuza umugabo ukomeye cyane bita Alphonso Davies yako ikipe ya Manchester United yagaragaje ko rwose ngo yifuza Alphonso Davies ndetse nibagiwe obisa Milos Kirkeze katujye turebe uko tubikesha ikinyamakuru Plate Goal yako ikipe ya Manchester United izagenda ibikora neza cyane atani ko mu kinyamakuru cyitwa Portugal kiratubwira ko umugabo ukomeye cyane umunya Sweden ukina mu ikipe ya Sporting Lisbon ubona ko cyanditse kiratubwira ko ikipe ya Chelsea de Borussia irimo irasunika kuba yasinyisha umugabo ukomeye cyane bita Victor Gokres kugenda bamusinyisha kugira ngo bagende bafasha neza cyane umugabo rero ku mugora twagiye tubona rwose agarikwa n'ikipe ya Arsenal de Gunners ibitego 5-1 ha gitego yigeza atsindwa n'umugabo ukomeye cyane bita Victor Gokres umugabo ukomeye cyane ikindi ikipe ya Sporting Lisbon ikipe ya Arsenal de Gunners yagaragaje ko yifuza 5-5 katugeye turebe ko bizagenda bigendere ko ikipe ya Chelsea de Borussia irimo yatanga bid ya miliyoni 85 iyo yasinyisha uno mugabo ukomeye cyane mu kwezi kwa mbere dere ko biba bimeze neza cyane no mugabo agenda yigaragaza ko mu mikino yakinye rwose muri no sezo umukino atatsinze n'igitego no munsi kabisa no munsi ubona ko birakomeye cyane bikamite nikoza rero mu mikino yabaga ku mugoroba ndetse n'amakuru yarahari ndahita nikoza ku mugabo ukomeye cyane bita Robert Lewandowski yaciye agahigo kabisa no mugabo yuzuzaga ibitego 100 kabisa yuzuzaga ibitego 100 muri UEFA Champions League nakanatsinda igitego cy'ijana na rimwe reko no mugabo yatsinze ibitego biri mu bitego rwose ikipe ya FC Barcelona
Barcelona yaje kunyagira ikipe ya Brest dore ko yatsindaga ibitego bigera kuri 3 ku busa rwose. Ikipe ya FC Barcelona imewe neza cyane, ikonfirma kabisa, konfirma dore ko rwose ikipe ya FC Barcelona imeze neza cyane muri no minsi, nyuma ko rwose yagendaga inganya mu minsi yashize ikipe ya Real Betis yari muri championa ya Espagne. Ni ikipe ya FC Barcelona yagarutse imeze neza cyane rero isubiza ibitego bigera kuri 3 ku busa dore ko byatsinzwe n'ibitego bya Lewandowski, ubona ko yari ameze neza cyane, ari hejuru cyane, ari hejuru ari mu bicu dore ko ku munota 10 yateretsemo kuri penalty ku munota 36 wo bita Dani Olmo umunye Espagne na watsinda igitego cyiza cyane Robert Lewandowski kuri passe yo bita Alexandre Baradel ku munota 92 wongeye iminota 2 nyongera atsinda igitego cye ikijana na rimwe kuko ari yujuje igitego kijana muri yo bita UEFA Champions League. Bamwita Robert Lewandowski, umutoza Hans Flick rwose umeze neza cyane kuko yatsindaga rwose umukino ari muri UEFA Champions League, bita binatuma ajya ku mwanya wa kabiri dore ko amaze gukina imikino igera kuri 5 afite amanota 12, ari imbere gato ikipe ya Liverpool de Cox dore ko ikipe ya Liverpool de Cox ifite amanota agera ku 12 itarakina umukino wayo, anako ikipe ya Inter de Milan imaze kugira 13 nyuma ko yazaga gutsinda ku mugoroba yatsindaga igitego kimwe ikipe ya Paris Saint-Germain igitego kimwe ku busa, bituma ijya ku mwanya wa mbere dore ko yagize amanota 13 ifite iziga ibitego bigera kuri 7 nyuma y'imikino 5. Bikeye n'ikipe ya FC Barcelona n'amanota 12 ifite ibitego 13 yiziga ikipe ikomeye cyane ya FC Barcelona imeze neza cyane kabisa, ubona ko imeze neza cyane imaze gukina imikino 5. Ariko ikipe ya Liverpool de Cox iri ku mwanya wa gatatu itarakina umukino wayo uno munsi ifite amanota 12 rwose, ubona ko imerewe neza cyane kabisa n'ibitego 9 yiziga mu mikino 4. Bayer Leverkusen iri ku mwanya wa gatanu n'amanota agera ku 10 yakinaga ku mugoroba yatsindaga agakipe ibitego bigera kuri 5, yari imeze neza cyane Bayer Leverkusen izigamye ibitego bigera kuri 6. Ikamita nikomeza nkubwire ko ikipe ya Arsenal de Gunners kabisa ku mugoroba yigaragazaga ikubita bikomeye cyane ikipe ya Sporting Lisbon ibitego 5-1 bifashijwemo n'abagabo bakomeye cyane bita Bukayo Saka, mbere gato ku munota 7 gusa umugabo ukomeye cyane bita Gabriel Martinelli kuri passe bita Julian Timber terekamo atari ku munota 22 Kai Havertz umudage ukomeye cyane kuri passe bita Bukayo Saka ayoyinka timu da munya Nigeria bigize umwongereza atari terekamo Bukayo Saka yaterekagamo nayo ku munota wa hariya rwose wa 35 terekamo igitego cya kane, mbere gato uwo bita Gabriel Magalhaes yatsindaga igitego cyiza cyane kuri passe bita Declan Rice ari nako bita Alejandro Trossard kuri passe yo bita Mikel Merino umubiri gikomeye cyane terekamo ameze neza cyane, bamwita Alejandro Trossard umeze neza cyane, bituma rero ikipe ya Arsenal de Gunners ikomeza kwitwara neza cyane yase itereka ku mwanya wa 7 n'amanota 10 ifite ibitego 6 yizigamye maze gukina imikino 5. Mbere gato ikipe ya AS Monaco iraza kubikina nayo ku mugoroba, ikipe ya Bayer Leverkusen imeze neza cyane, ariko ikipe ya Manchester City nkuko nakubwiraga iri ku mwanya wa 15 n'amanota agera kuri 8, ubona ko imerewe nabi cyane. Ikipe ya Atletico Madrid yitsindiraga ifite umwanya wa 13 n'amanota 9, ikipe ya Aston Villa nirakina umunsi wa iraza kubikina no munsi, ikipe ya Bayern Munich yatsindaga igira amanota 9 itijya ku mwanya wa 11. Borussia Dortmund iraza kubikina no munsi, ubona ko imeze neza cyane Fezwani, ariko amakipe arimo Manchester City n'imtarimo aragenda amererwa neza cyane. Ariko rero nkomoza ku mukino wa Arsenal de Gunners, ariko mbere gato yuko nkomoza ku mukino wa Arsenal de Gunners ibiki byo wasize nkubwire ko amakipe uko yarahagaze ku mugoroba. Ikipe ya AS Milan saa 1:45 yakinaga niyo bita Slovenia Bratislava, ikipe ya AS Milan hafi no kuyishyura yatsindaga ibitego bigera kuri 3-2 wenda kuyishyura. Ikipe ya Sparta Praga yatsinzwe ibitego 6 kabisa, harimo rwose ibitego bibiri by'umugabo ukomeye cyane umunyarwanda bita Julian Alvarez, umuntu muragenda utetiza amakipe atsinda ibitego bibiri byo bya mbere muri UEFA Champions League, akindi ikipe ya Atletico Madrid ayifasha yo gutsinda ibitego bigera kuri 6-0 kuko rwose bita Laurent yatsindaga igitego cyiza cyane, ndetse umugabo ukomeye cyane bita Angel Correa yatsindaga ibitego bibiri, ndetse n'ibitego bibiri byatsinzwe n'umugabo ukomeye cyane bita Julian Alvarez na Antonio Griezmann yagendaga yigaragaza atsinda igitego cyiza cyane. Ikipe ya FC Barcelona yatsindaga ibitego 3 ku busa itsinda ikipe ya Brest yara mu France. Bayer Leverkusen itsindiye bita RB Salzburg ibitego 5 ku busa. Ikipe ya Bayern Munich yatsindaga ikipe ya Paris Saint-Germain igitego kimwe ku busa kabisa. Ikipe ya Inter de Milan yatsindaga igitego kimwe ikipe bita RB Leipzig
League iyo yarangije gutaha rwose yigumira mu Budage dore ko nta mukino n'umwe iratsinda nta n'uwiranganya bayita RB Leipzig ikomeje kugenda igarikwa bikomeye cyane biri ku mwanya wa nyuma ndetse ikipe ya Manchester City yongera gukubitwa bikomeye cyane dore ko bayita Erling Braut Haaland yatsindaga ibitego bibiri mu bitego bigera kuri bitatu batsindaga bagira ku minota 75 bayoboye ikipe ya Manchester City barayishyura ko banganya ibitego 3-3 ikipe ya Manchester City ubona ko itamerewe neza cyane ndetse ikipe ya Sporting Lisbon yatsinzwe n'ikipe ya Arsenal de Ghana zinko nabikubiraga Atlanta inyagira Young Boys Berlin ibitego 6-1 ubona ko bimeze neza cyane yari muri aya makipe yagendaga yitsindira ariko kwa Manchester City ubona ko bitari byoroshye ubona ko biragenda ikubitwa ikipe ya Manchester City ubona ko birakomeye cyane kandi komereza ku mukino w'ikipe ya Arsenal de Ghana zingo wasize ikidere ko ikipe ya Arsenal de Ghana zingo yanyagiraga ikipe ya Sporting Lisbon ibitego bigera kuri 5-1 bavuga ati ese ni ikipe ya Arsenal de Ghana yacikinye ibono reka n'ikipe ya Sporting Lisbon ikomeye cyane dore ko yari itaratsindwa n'umukino n'umwe UEFA Champions League yanganyije umukino umwe itsindwa umukino umwe itsinda imikino 3 ubona ko imeze neza cyane ifite amanota agera ku 10 iri ku mwanya wa kare ko bitamara yagenda birohera yatsindwaga n'ikipe ya Arsenal de Ghana nayo ishaka kugenda igaruka dore ko nakwetse ko ikipe ya Arsenal de Ghana zibire ku mwanya wa 13 hari n'amanota yayo 10 ubona ko imeze neza cyane ni ikipe ya Arsenal de Ghana rero yanyagiraga ikipe ya Sporting Lisbon mu minsi yashize yanyagiraga ikipe ya Manchester City ibitego 4-1 benshi cyane babangoye ikipe ya Arsenal de Ghana nayo ishobora kubirya ariko ubona ko ikipe ya Arsenal de Ghana yifashwe n'abagabo bakomeye cyane mu bita Bukayo Saka yagendaga yigaragaza neza cyane itsinda ibitego bigera 5-1 ifashijwemo nabo bita Bukayo Saka Kai Havertz bita Gabriel Magalhaes ndetse n'uwo bita bakamwita Leandro Trossard ubona ko bagendaga bitwara neza cyane ikipe ya Arsenal de Ghana zero agaragaye rwose amagambo avuga ko ikipe ya Arsenal de Ghana ziri mu bushotoranyi bukomeye cyane dore ko bita Gabriel Magalhaes watsindaga igitego cye ari cyo gitego cya kare ikipe ya Arsenal de Ghana yagendaga rwose celebra nkuko uwo bita Victor Gokres ajya celebra rero bituma rwose benshi cyane babango Arsenal de Ghana ndetse n'umugabo ukomeye cyane binyuze ku mugabo ukomeye bita Gabriel Magalhaes yagaragaje ubushotoranyi cyane ko bita Victor Gokres kandi ture uko bizagenda bigenda ndetse nikomeza ku mugabo ukomeye cyane bita Bukayo Saka ayo inka team dao yagendaga rero ubwo yatwaraga rwose igihembo cy'umukinnyi witwaye neza muri uwo mukino man of the match yagiye muri icyo bita press conference aratangaza avuga ati ikipe ya Arsenal de Ghana zinago bayikizere ko ubu ngubu ni ishingiro nziza dore ko tumugiye twitwara neza tuno munsi n'amagambo agaragaza ikize mugomba kutugira dore ko dukonfrinye dutsinda ikipe ya Sporting Lisbon dore ni ikipe ya Sporting Lisbon itari yoroshye itatworoheye n'umukino utagomba kutworohera nkuko benshi cyane bagendaga bidushyiraho badukritika bavangwe ese ikipe ya Arsenal de Ghana zirava imbere y'ikipe ya Sporting Lisbon ariko twakoze akazi keza rero ni impamvu nziza zo gutuma abafana abakunzi b'ikipe ya Arsenal de Ghana batwizera dore ko tufafitiye byinshi cyane turagenda dukora byinshi cyane turagerageza kugera tugaruka dore ko rwose umuntu yigira ngo mu makosa baba baragenda bayigiraho dore ko mu cyumweru gishize batinaga ikipe ya Nottingham Forest ubona ko bagenda bayitsinda ibitego bigera kuri 3-0 nako batsinze ikipe ya Sporting Lisbon ibitego bigera kuri 5-1 ubona ko rwose ni feedback nziza ku ikipe ya Arsenal de Ghana ndetse n'abakunzi b'ikipe ya Arsenal de Ghana ubona ko bamerewe neza cyane ari nako aho bita Bukayo Saka ubwo atsindaga igitego anatanga assist yase mugira rwose man of the match bitabinatuma uno mugabo ukomeye cyane bita Bukayo Saka inka team dao mu ikipe ya Arsenal de Ghana mu marushanwa yose muri saison amaze kugira rero uruhare mu bitego 15 ubona ko rwose ameze neza cyane mu marushanwa yose yakinnye imikino igera ku 17 amaze gutsinda ibitego bigera kuhare mu bitego bigera ku 15 ubona ko ameze neza cyane atanga assist zigera ku 9 ubona ko atsinda ibitego bigera kuri 6 bitabiba ibitego bigera kuri 15 uruhare rwose kabisa ajya afite muri ibitego ni ikipe ya Arsenal de Ghana iryohewe nubwo ko aba amakuru rwose avuga ko bayisuzumwa kuri Mariamo katuye turebe ko bizagenda bigenda niko ko bita Braut Haaland rero yagendaga avuga ko rwose ajwe nuko ikipe ya Manchester City rwose imuragenda yitwara nabi ariko nubwo rwose nta kintu bimubwiye no mugabo ukomeye cyane deko uko ikipe ya Manchester City nubwo imuragenda igarikwa ariko akomeje kugenda yandika uduhigo deko rwose mu mikino igera kuri 44 atsinzeho ibitego bigera kuri 50 ubona ko ameze neza cyane bamwita Erling Braut Haaland akomeza kugenda aca uduhigo atitaye rwose ikipe ya Manchester City imuragenda igahika deko kumubura yatsindaga ibitego bigera kuri 2 ariko ikipe ya Manchester City barayishyura ubona ko rwose ibye aba yabikoze nubwo rwose ikipe ya Manchester City itarimo iragenda yitwa
kwitwara neza cyane kabisa. Kansoza nkubwira ko ikipe ya Arsenal de Gunners ikomeje kugenda nyine ihabya amakipe ikubita amakipe umunsi ku munsi, ari nako rero aba competitor atari barimo bagenda bavuga ko ikipe ya Arsenal de Gunners ari ikipe itari mirahozaho inyuma y'uko rwose igenda ikubita ikongera igakubitwa ikongera ikanganya. Ni ikipe ya Arsenal de Gunners ubona ko idahoza ariko ubu itabyitaye dore ko atsindaga ibitego bigera kuri 5. rero ubona ko bameze neza cyane mu ikipe ya Arsenal de Gunners kuri ubu currently bameze neza cyane mu ikipe ya Arsenal de Gunners bararyohewe. Reka nsozere nkubwira ko uwo bita Robert Lewandowski ubwo atsindaga ibitego bigera kuri 2 ku mugoroba yahise bituma mu ikipe ya FC Barcelona maze gutsinda ibitego bigera kuri 79 atanga assist zigera kuri 19 akomeje kwandika amateka dore ko mu ikipe ya Hara Bayern Munich yatsinze mu ibitego 344 atanga assist zigera kuri 73 ndetse mu ikipe ya Borussia Dortmund yatsinze mu ibitego 103 atanga assist zigera kuri 44 ndetse hariya mu ikipe ya hariya bita Lecce yavagamo yatsindiye ibitego bigera kuri 41 atanga assist zigera kuri 19. ameze neza cyane wita Robert Lewandowski binatuma rero n'umugabo ukomeye cyane akomeza kuba umwagabo ufite stat ikomeye cyane ari nako anahabwa amahirwe yo kuzatwara Ballon d'Or reko rwose muri batanu ari ranking rwose nkuko tukesha FIFA agira ranking rwose yerekana abakinnyi bashobora kuzagenda batwara Ballon d'Or Messi zaza mu mwaka wa 2025 reko ku mwanya wa mbere wo bita Mohamed Salah aka Mo ari ku mwanya wa mbere, Robert Lewandowski akajya ku mwanya wa kabiri ndetse wo bita Rafinha Beroli aviri ku mwanya wa gatatu nibagiye umugabo ukomeye cyane bita Vinicius Junior ku mwanya wa kane, Lamine Yamal umwana rwose w'umunye Espagne imyaka 17 nawe ari kuri urutonde ubona ko bameze neza cyane kabisa. Soza rero ndasoza nkubwira ngo bakunzi ba Down Sport Zone yari update news maragera ngugezaho makuru y'imikino yagiye aranga weekend amakuru aranga kino cyumweru ndetse by'umwihariko muri UEFA Champions League dore ko ari amagoro ijoro y'abagabo yari yagarutse ku mugoroba rwose bagenaga bakina mu mikino igitandukanye yagiye ngugezaho uko byagiye bigenda ndetse ndakukugezaho rwose imikino igitandukanye iraza kuba iba mu kanya kaza kuza ku mugoroba by'umwihariko sinabura kukubwira ko Santiago Bernabeu kisa isani haraza kuba ari umuriro ukomeye cyane dore ko bati ikomeye cyane hagati y'ikipe ya FC Liverpool ndetse n'ikipe ya Real Madrid biraza kuba bihangana bikomeye cyane hariya Santiago Bernabeu. bavuga ngo rero bakunze Down Sport tuze kuza mu kanya kaza kuza tukana kwa ni makuru y'imikino aza kuba agezwe mu kanya kaza kuza. Imana ibanindi banana mu byo kora byose bya munsi. Assalamu alaikum.